Dang dara dang dara dang dara dang 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 dara. Artist Kırtmazlar Samiliye bilesің нешік бұл? Алкаш. Başıma soğasım kile mi? Yok. Urunluk bilen beresi kile mi? Yok. Balta bilen başına şalası kile mi? Yok. Все, anlaşıldı. Mine biz iftarga jıyıldık hali, yollıklar bir kendik hali deyip. Koya yuğalasız siz, dostlar, uraza tamamlanandan soň. Gittik başladık mı? 3, 4, 20. Mima turma, normal mima kıyafet var. Kabıngamanda. Cemaat siz kurmisiz. Bizden güzel bundan tışar. Bunda üstte matur indi. Her vakitte şey. Aslında yok mu değil? Aslında cemaat biraz gına lateks. Ужас. Yutaşmıydı Allah my Kışı ding ding dong. eğlenirseler Dang öyle dara dang dara dang dara dang 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 dara dang dara dang dara dang 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 untouchmıydı dong ding dong döyle dong drittik istik din doş. Aha. Yaڭa çağrılışda sizni sələmlərə şadmız dostlar. İndi Hər bizim vaxt danışaq. keyfimizdən əyi. Özünüz də sizib durasızdır. Sen tanışlanasın mısın? Yok min sina qarab ayım özüm yılmaya başlayayım. Rahat iş. Dostlar, bugünkü taşıqarılışımızı eymi naşılay beyramşa başlayıq hali. Bugün bitiyinde bizning Duşanbe 20 fevral. Demek bizning Ruslarda Maslenitsa deb atıylarından eymi. Bizde Moyşa bu beyramı deyirlər Tatarşaga. Kreşnerde. Yok Tatarşaga tərcümə etib etsək deb eytdim. Demek bugün Kreşnerde Tatarşa söyləşir. Moyşa bu beyramının birinci günü. Demek qışını şılay etib matur etib azata başlayırız. Demek tezden yaz jite. 10 gündən soň. Allah bir Allah bir 10 gündən soň Allah versə inşallah yaz jite. Yok kalendar boyunca martda. Bulay bizde biz indi geografiyani öyrənген kişiler bitinde məktəb vaxtında bizə öyrətdilər. Yaz Rusiyaga 4-5 aprel günü kile. Mene biləsizmi, menimcə hazırdakı quyosh kübrəyə qari başlasa da, nişikdir keyif də көтәрелгән kebek. Әмма də lakin qışның иң авыр вакыты җитте менимчә. Менә гел бураны уйнап торган, әйме көтмәгәндә салкын. Авыр түгелдер инде. Yok, кышның авыр вакыты түгелдер. Сен озатасы килмим әле. Yok, кересенчә тизрәк кенә менә язны каршы аласы килә, әйме, менә кыш тарткалаша башлый. Менә шушы кыш белән язның тарткалашкан вакытын әйтәм. Ул сизелә. Имеш озакка сузган кебегрәк сизелә. Тизрәк китинде. Ярый, китер әле Алла берсе. Без бит инде аңа күнеккән бит инде. Әйе. Шунысын да әйтеп узыйм әле, менә безнең узган атнада инде Татарстанның милли музейында Moyşa bu бәйрәмен бәйрәм итә башладылар, билгеләп итә башладылар. Һәм сез әле өлгерәсез, милли музейда балалар өчен махсус бәйрәм программасы бар, аны күреп калырга өлгерегез. Bu laqillarda yeri bu. Анда беләсезме, Moyşa bu бәйрәменең кайчан килеп чыгышы, анда ничек бәйрәм итүләре, нинди кызыклы уеннар булулары турында сөйләячәкләр һәм балаларыгызны да уйнатачаклар. Davlat Dumасы, bilәсең мисен Davlat Dumасы? Әйе. Davlat Dumасында синең сары бар. Беләсезме, ул теге урынмы әле, теге җыен кайчагында юк бар, кайчагында кызыклы фикерләре белән бүлешә торган урын. Сыйыр икәнсең, өстенә бастың. Шулай, әйе. Davlat Dumасы demek olarak şit il sözlerin tıyırga jıyına. Ужас. Men anlatıp gitmeyim. Mesela benim özümün accountumda var bir 80-90 degan account değil mi? Ben anda yasadım şimdi koy bir sözlerini tercüme et. Mesela what the fuck? Ama what the fuck? Bilesin sen? Bu Tatarşaga bu ningi nestekey. Hayır mesela clown. O bir тоже İngiliz sözü. Ben bulayrak tercüme et. Artist Okey. Okey'in bilesin nişik? Yaxşı. Alay tügel. Yarar. Yok. Top. Bilesin nişik? Utganski. Bu Robert versiyaları dostlar. Bu miniki әйе, lakin Devlet Dumasında nihayet bunday taqdimler yapılan. Lakin siz rahatlanıp kullana alасыз ana. Ana şulay siz bizim tapşırığını To'xta zin xarışıp kirtsinler indi. siz bizim tapşırığını gel qarasagız eller sever biləsiz dostlar. Әйе. Oversize bilesin nişik bu? Әйе. Qopşıq. Әйе. Әйе, mesela oğat Samiliye bilesin nişik bu? Alkaş. Barista. Cringe. Qustırğış. Amına toksik. Bilesin nişik? Sen hem senin dostların Allah tava devam etamiz ketdik. Şurası kile başlayayım hepsine koy bir vakitte. Yarı, haydi.
Gün sayın, bana bunda gün sayın ışıraşsa ayıbı. Gün sayın şolay bile işlisi kile çıksın. Şimet bilesin kile mi? Yok. Ha? Yok, men onday yolg'iz kishlar. Başıma soğasım kile mi? Yok. Ha? Urunluk bilen beresi kile mi? Yok. Balta bilen başına şabası kile mi? Yok. Hı? Yok, yok. Все, anlaşıldı. Mana bu şuşu Moşa bu beyremi bilen beylep uzayman deymi? Mana bu Moşa bu beyremin bitinde Paskaga 10 gün kala o'tkara başlaylar aymi? Ay. Demek anarsın bizde Paska bular. Bizning Paskadan so'ng Allah bersa boshlanajak narsa Paskadansın bizden nasıl başlanır? musulmonlarda. Oy, nişe Oraza Ümit başlanır. Ümit ana şu pravoslaviya teması boyunca alıp arasında Yo'q, bitip turgan. pravoslaviyadan tugul. Mana demak bizning Urazaga da ko'p qolmadi bitinde aymi? Robert, lekin men aytasi kelgan fikr boshqa turli. Aytali. Aymi? Mana bu Uraza bayramining ne qadar ulug' bayram ekanini boribizda anglay. Lekin bizdagi ko'p kishi uni naq mana PR ishingina qo'llana. Chunki Uraza jitu bilan hozir Instagramda ko'pgina kishilar orasida masjid o'rtasida motor ettirib o'tirib, qo'llarini ablaytirib qarab, imish namoz duo qilgan fotolar ortib ketishak. Bir ko'p kishilar mana biz iftorga jiyildik hali, yovliqlar bir kandik hali deb videolar o'rnashtira boshlayashak. Ni uchun? Haq sizlar. Bizda din turida Naqna shu Uraza oyindagina isga tushira ekan shu kishilarimiz. Shu bir oy ishinde ey Allohim nishikkina qilolmaylar. O'zlarining izga amal qiluvlarini bir to'xtovsiz ko'rsatib turalar, ha. Qoya yo'qolasiz siz, do'stlar. Uraza tamomlangandan so'ng Mene dürüsün beresin bit güzel. Ay kilişem senin Şu kadar bilasizmi? Ish pishtirg'ichgina tugul bu. Bu qistirg'ich ko'rinish. Shunlab, sizning bir to'xtovsiz emishtir masjid o'rtasida duo qilganingizni sizni kim fotoga tushirsin? Ay. Maxsus chaqirtilgan fotografni Yiroqqa qo'yib, emish o'qiy, emish. Motor etib oyoqlarini qo'yib, motor etib kiyinib, men u kishilarning ismlarini aytirayim hozir, aymi? Yorar endi. Birazgina adabliroq bo'lamiz, tertibliroq bo'lamiz degan so'z. 200'lüğünüzni chiqarmamiz, пожалуйста, ekranlarga degan so'z. Mana go'zal shuni orasiga chiqtirmoqchi bo'ldim. Narsa aytib, kishiga nosharlik ishlab, yolg'onlab, aldalab yurishi bizning din qardoshlarimiz o'zlarini Uraza vaqtida bek tartibli ko'rsatirga yaratalar. Mening so'zim bitdi. Din o'z inoqlik bo'lirga. Güzel aytganni, neti güzelmi? Singdirgis o'zingizga. Hamon isingizda tutasiz shuni. Kelishdikmi? Menga da aytgandir endi ularni. Yo'q, men misol uchun Robertni Men misol uchun Robertning bir qo'yshandaymi namoz o'qib o'zining fotoga tushirganin, Instagramga qo'yganin ko'rganim yo'q. Bo'ldimi? Ay, shulay bir ham stories qildi. Qozon üzerinde bilgisiz kişi xotin qizga pishak bilan toshlangan. Mana yaralangan xotin qizni universitet uramında topib olganlar, xotin qiz сөйләвенчә, аның янына bir яшь егет узып киткән. Беренче мәгълүмат буенча билгесез кеше кинәт кенә пышак чыгарып, аның xotin кызның күкрәгенә чәнчи һәм кача. Прикиньте, bu бит инде Bu шәһәрнең нәгъ үзәге. Bu итәл башкалада. Үзәгендә bu камера шыгырым тулган җирдә әле, университет урамында. Bu bit indi bu нәрсәсең бу? Bu manyaklыкмы соң bu нәрсә икән? Bu моның бар, нисегә аңлатмасы. Совсем елмыни. Bu нәрсәсең? Bu юк, мин башыма да беренче килми. Шәһәр уртасында пышак чыгарып, хатын кызга ташлансын әле. Менә бу беләсеңме? Бу ширле микән? Бу исерегеме? Язга әмәттедер инде. Яз көне бит инде андый психик яктан таза сау булмаган кешеләрнең ниләре башлана дип әйтәләр теге. Бу исеректер. Бәлкем исерек булгандыр, кем белә. Бу гаҗәп нәрсә. Юк, беләсезме, чынлап та менә бу тормышта ничектер яхшылык, яманлык белән гелгәнә шәйри, шулай бит. Теге бердә менә тыныч кына гына яшибез дигән вакытта да, әйме? Белмим, бу гаҗәп шаккатмалы әйберләр. Аны саны китсәң күп инде ул, Роберт, күп. Шул ук балаларга кул күтәрүче олылар, мәсәлән, әйме, шул ук кызларны көчләүче шител студентлары, андый әйберләрне саны китсәң алар бик күп. Шуңа күрә үзегезне саклагыз. Менә Аллаһ Тәгалә сакласын инде безне. Сез дә саклагыз үзегезне, Аллаһ Тәгалә саклар. Шуның белән
Ne işleybiz? Şunu bilen Şunu da bulgan. tamamlayık mı? Şunu bilen bulgan oturganda şoğan dip tamamlarga yaratam men. Әйе, Болашақ өтірі сезгә бары тик уңышлар теләп калабыз. Исән сау булыгыз һәм сезнең юлларыгыз менә шундый начар кешеләрдән ерак үтсен, начарлыклар, барча начарлыклар да сезне урап узсын дигән теләктә шушы тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Әмин, әмин. Килешәм. Сен әйткән һәрбер сүзең белән үзегезне саклагыз. Ассаламу алейкум. Бәхетле булыгыз.